usatha nesendlebeni ahlohla inhliziyo uNkulunkulu ngamshiya eGamerweni bengazi ukuthi ngenzeni indlala engimele emqaleni igeja ibona khala nebhungane emaphaketheni ngavele ngavuka ekuseni usatha nesendlebeni ngahlohla inhliziyo uNkulunkulu ngamshiya eGamerweni lolo suku ngisoze ngalikhohlwa ngithe mangivuka ngigodla ngabona sekushoda nomoya sengathi sengizobhoda ngenxa yokulamba kulo mhlaba ngizohamba umoya usuyaphuma manje inkinga into yokuyibamba iplani yazakha ngahamba ngilibanga isetoni hlome ngizingovo lephaketheni ngifihla igoli enhle nansi intwana ilahlile lengisifoni mangithi ngicheck icoast namahata khona wangiboni so ngalandela ibhari ngayifikisa ekhoneni ngathi phone wanqaba ngase ngihlabe lode entanyeni ngangena emaphaketheni esana kuphuma iID intwana encane lena umuntu wa before 93 ngadonsa iID nefone ngashiya intwana ibody ngahamba ngokurelaxa kanti khona usisongibonile ngithema ngibamba ikhona ngabona ama-uncle awu4 ehamba netrail yangikhomba yathuyelwa ngaqhuma inqindi nebhadu nenduku yalandela